kumenya n'ingera byose birajyana. Intambara ku busanzwe si nziza kuko hari abayiburiramo ubuzima bwabo, imitungo, amahoro, bamwe bikabagira impunzi, ariko ntibibuza bamwe kubyungukiramo ndetse cyane cyane bidasize no kwizamukiramo mu buryo bw'imibereho ndetse n'ikoranabuhanga, dore ko imibereho ya muntu yazamuwe cyane n'intambara. Usanga ibihugu hafi ya byose byitegura intambara, ibindi bigahora biryamiye amajanja bitewe n'umwuka mubi abayobozi baba bafitanye. Hari ibigo rero hano 10 ngo bigoye kugabaho ibitero bya gisirikare bitewe n'intwaro kirimbuzi bitunze cyangwa se imiterere kamere y'akarere biherereyemo. Hano ni ku mwanya wa 10 turahera kuri Australia. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu yari mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'uyu mubumbe w'isi dutuye. Australia ifite abasirikare bari mu kazi barenga ibihumbi 60 n'abandi barenga ibihumbi hafi 30 bakwitabazwa bibaye ngombwa ko iki gihugu kikaba cyaterwa nyine. Bakwiyambazwa isa n'isa. Iki gihugu kikaba kibita indege z'intambara zidasanzwe 78 n'izindi 180 zisanzwe, ama helicopters, ifite ibifara, amatanka menshi n'amato 59 n'amato menshi agera kuri 47, harimo nagendera munsi y'amazi yita ama submarines 6. Australia kandi ifite imbunda nini zitwarwa n'abantu. Iki gihugu gifite kandi ubutayu bunini butakorohera abasirikare mu gihe cy'intambara, kandi gikikijwe n'amazi ku buryo kukigabaho ibitero byagora uwo ari we wese ubyifuza. Ibi byose bikaba ingabo ikingiye igihugu cya Australia. Ku mwanya wa 9 haza Switzerland. Switzerland ni Ubusuwisi cyangwa se Ubusuwisi. Buza ku mwanya wa 9 n'abasirikare bari mu kazi 140 barenga 140 n'abandi bahora biteguye ko bahamagarwa mu gihe bakenewe bagera ku 77, kandi bibitse muri bifaru ndetse n'imbunda nini, indege za rutura, za kajugujugu z'intambara. Ubusuwisi rero kubera biragoranye kubera imisozi ya Alpes n'uburyo iki gihugu gikikijwe n'ibihugu by'ibihangange harimo Ubudage, Ubufaransa n'Ubutaliyani. Iki gihugu kandi gifite ubudahangarwa ko kidaterwa n'ibihugu biri mu muryango wa UN, bivuze ko uwagitera wese bamuhuriraho. Ikindi cy'ingenzi ku Busuwisi nuko ibikorwa remezo hafi ya byose byubatse mu buryo byakoreshwa nk'intwaro z'intambara, kandi buri muturage waho akaba agomba kugira icyo amenya ku bijyanye na gisirikare. Naganiriye n'umwe mu nshuti mfiteyo, ambwira ko ubishaka rwose imbunda barayimuha, ariko amasasu yo ntibayaguhe kuko yo ngo yakenera nyine, ukaba mu gihe bibaye ngombwa ko wayakenera baba bafite ahantu nyine bagiye bayabika amasitoke yayo, ukagenda ukayaka. Ubusuwisi kandi icyo gihugu gifite ubuvumo bunini kandi bwinshi bwakwishwamo abantu mu gihe cy'amage, nko mu gihe harashwe ibisasu bya kirimbuzi. Abajya bibaza ngo nta gisirikare bagira, arambabaje. Umwanya munani haza Tuvalu na New Zealand, Iceland ndetse na Bhutan. Ibi ni ibihugu byose bikingirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye na gisirikare. Ubuyapani buza ku mwanya wa 7. Ubuyapani nabwo bufite abasirikare bari mu kazi barenga ibihumbi 247 n'abandi bakwitabazwa mu gihe bibaye ngombwa barenga ibihumbi 56. Ibifaru byo nabyo barabifite, n'ibibunda birasakure. Ubuyapani kandi bwibitseho indege zidasanzwe zigera kuri hafi 300 na kajugujugu z'intambara za kugera ku 1000. Ubwato bwa gisirikare biragoye rero gutera Ubuyapani kubera ko uburyo buteye buri mu mazi bwose, kandi Ubuyapani bufite ubukungu butajegajega ku isi. Kuba rero bufite ubukungu bwihagazeho nabyo ni intwari ikomeye. Amafaranga bashora mu gisirikare cyabo n'amadolari biliyoni zirenga 50 ku mwaka, bakaba bagatandatu ku isi bashora akayabo kangana gutyo mu kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Abayapani mu kurengera igihugu cyabo ntibabitekereza kabiri, bakora igishoboka cyose ariko bakarwanya umwanzi nabihanduza cumi meze.
urugero nko mu ntambara ya kabiri y'isi murabizi cyane bari bamereye nabi abanyamerika kugira ngo bahagarike umuvuduko wa leta zunze za Amerika. Byabaye ngombwa ko leta zunze za Amerika yifashisha bibiri mu bisasu by'ubumara byatewe mu mijyi yo mu Buyapani, Hiroshima na Nagasaki. Kandi ikindi, uyu munsi Ubuyapani bufitanye amasezerano yo gutabarana na leta zunze za Amerika. Nabyo biza mu mbogamizi ku bashaka gutera Ubuyapani, cyane ko buriya uganire n'Umuyapani akubwira ko bimwe mu bihugu barebana y'ingwe harimo Korea ya ruguru nka za Korea ya ruguru ndetse na China. Mwanya wa 6 haza Iran. Iran rero ifite abasirikare bari mu kazi barenga 500,000 n'abandi bitegura urugamba barenga bari hafi miliyoni 2. Ibifaru ntiwabara indege za gisirikare zifashishwa mu mirwano, amato, bafite za drone zitandukanye nazo zashegesha uwo ari we wese wakwishora mu ntambara na Iran. Urugero rwagaragaye muri Ukraine aho drone za Iran zahinduye ibintu. Iran rero wayigabaho intambara wese ngo buriya ntago byapfa kumworohera cyane bitewe n'imyitozo ikarishye haba ku ngabo zabo, umubare munini w'abasirikare, intwaro batunze harimo n'iza kirimbuzi. Ibi nibyo bihereza ubudahangarwa iki gihugu. Turkey, Saudi Arabia, Israel, leta zunze za Amerika bahora bahekenya amenyo ngo Iran icura ibitwaro bya kirimbuzi, ariko babuze aho bahera bayigabaho ibitero. Ikindi kandi Abashinwa n'Abarusiya ntibakwihanganira uwo ari we wese wahungabanya Iran. Buriya hari ibihugu nyine hano nka Canada urabahiraga gutyo gusa, nacyo ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'umugabane wa Amerika, haruguru ya leta zunze za Amerika. Kugitera byagorana kubera imiterere yacyo yiganjemo ubukonje bukabije n'urubura mu majyaruguru yacyo. Ushaka gutera Canada kandi yahura n'ibitero by'Abanyamerika bitamworohera. Abasirikare bari mu kazi nabo barahari benshi, indege, amato, ibifaru, intambara. Hagize uyemeza gutera Canada, kuba wiyemeje no guhangana na NATO, OTAN. Ibi rero bikaba bishyira Canada ku mwanya wa 5 mu bihugu bidapfa kuvogerwa n'ubonetse wese. Ku mwanya wa 4 haza Korea ya ruguru, iyo murayizi cyane. Abasirikare mu kazi bari hafi kugera kuri miliyoni, n'abandi bashobora kwitabazwa bari hafi kugera kuri miliyoni 5. Agarane buri munyakoreya wa ruguru wese bibaye ngombwa yarwana. Ibifaru barafite, amato barafite, ibibombe barafite. Kera mu myaka y'1990 gutera Korea ngo ntago cyari ikintu cyoroshye bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi mu bya gisirikare bakomeje guteza imbere. Korea ifite umubare munini w'abasirikare, ibirwanisho byinshi, ndetse ngo bakaba bitunganyiriza intwaro za kirimbuzi zabo, ngo ntago byakoroha guhangana Korea, Uburusiya n'Abashinwa bakurebera. Gutera Korea no gukuraho ubutegetsi byashoboka gusa mu gihugu imbere aribo bahiritse ubutegetsi. Mwanya 3 haza Ubwongereza. Muri Ubwongereza nabwo ntago agafu k'imvugwa rimwe. Baryamiye amajanja abasirikare, ibifaru, imbunda, kajugujugu. Iki gihugu kandi iki gihugu giherereye mu mazi cyose. Runo rutonde nicyo cya mbere kigoye gutera ukurikije imiterere yacyo. Mu mwaka w'1966 niho Abongereza baheruka guterwa, ubutaka bwabo bugafatwa. Mu ntambara y'isi ya kabiri Hitler yarabigerageje, ariko iby'ubusa ntiyahakandagiza ibirenge. Gutera Ubwongereza biragoranye kubera bubarizwa mu nyanja no kuba buri muri OTAN. Ku mwanya wa 2 ni Uburusiya. Abasirikare bari mu kazi bagera ku barenga miliyoni. Abashobora kwitabazwa bishobotse barenga miliyoni 2 na hafi miliyoni 2 n'igice. Ukongeraho n'abandi amamiliyoni 24 zose bakwitabazwa mu gihe Uburusiya bugeze mu kaga. Uburusiya kandi bufite ibifaru birumvikana, imbunda ziremereye, indege, amato, byose nyine igihugu kijyanganye kiba gifite. Nta munyengeza ari ku ngingo yo gutera Uburusiya ngo ntibishoboka ngo kwaba ari kwihuriraho n'umuriro, bitewe n'uko kubutera byagora uwo ari we wese ngo kubera ubukonje bukabije n'uburyo iki gihugu giteye ku murambararo mugari cyane. Amadolari arenga biliyoni 66 zose nizo zishorwa mu mirimo nk'ingi yo kubaka ibisasu. Bafite n'intwaro za kirimbuzi. Ku mwanya wa mbere leta zunze za Amerika, abasirikare bari mu kazi ni 1,400,000.
abitabazwa mu gihe bibaye ngombwa ni 1,100,000, ibifaro hafi 10,000, imbunda kirimbuzi hafi 1000 zirenga hagati 3,000, indege za kabare mu guhiga umwanzi, kajugujugu, ubwato, za drone, amato arimo aca mu butaka. Otto von Bismarck yigeze kuvuga ati Amerika ifite imiterere myiza ku buryo kwigabaho ibitero bitapfa koroha. Ati nukuri abanyamerika n'abanyamahirwe. Aha yavugaga ko Leta Zunze za Amerika ikikijwe n'inyanja ebyiri icyarimwe. Kugaba rero igitero icyo ari cyo cyose muri Leta Zunze za Amerika ntabwo byoroshye bitewe n'ubwirinzi bafite, igisirikare gikomeye, ibikoresho bikomeye n'ibindi. Leta Zunze za Amerika ishora biliyoni zisaga 580 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika mu bijyanye n'igisirikare. Ifite amabaze militaire cyangwa se bezi ibihumbi n'ibihumbi mu mpande zose z'isi, ibiyorohera kugaba ibitera aho ishatse igihe cyose ishatse nta nkomyi. Ina ya mbere kuri runo rutonde yaya ngoko rero sinzi ukuntu nagize gutya mama kajisho kuri rutonde abaneka nanjye ndubasangize.